obuase na ehwo e na aba beto dwa se Anglo God Ashanti Ashanti one concession bi a one mo ho no yade illegal manners o mabo awura nipa bebro se wo ha one makwa asase ase na eno enam so ama obako wonya kwan edit telephone efre abonten ne sentrefo di nkomo na busua yen konko tiemra ye ba Anglo God Ashanti one mo nsaba hodo bi ode aba beto dwa no yadane ne nyina chi ede amamo ya cut down. Oh, I'm not going to say cut down. If it's a better for the senior, you're back here, you're going to be for a much more to your point, and then to get body if you don't believe for the Akata. I'm almost saying for more day. Or move your case, you know, and you slow on my when I see, you know, you pay for bare 100. So I got the A.G.A. Nipa, or Munya Nipa Bear 10 and 20, and I'm sure that you're one of the police station. Yes, and Comunia, you know, much here. Or what I do DC for any, I won't cry you. If you can say, I sent to you, I know what you bring, sir. I call Pocrono, Mobile in a way I start in my in the Adonia, you know, or no good enough of Catholic Junior. This is a Mumbai, what is Mumbai and Mumbai, and been there. So our na omu family ni na isi ompeso mkunye yemu ansana omo na kuma ne boku kunsa ade ompeso wu ana ko ba ti bia yenti oba afire so no de excavator se na bo boso na the walls blue mines walls ni na bi shape so ya yenti bla ye do mumboy why ye to aba no bi why ye nyina oh yes flem why mum ji si na mun din ko my why flem why our number ventilation move back down no ade betina ye tinye e ka no pe nyina ni bi you omo so mun tin be bia ni oh e je be nyina ni di ene amafo garden amafo de ji be na ye tinye de akoyi ye bi dia e no and you just why Mum cap in children for no. Or be a crown on Tiano Madi Lud in the crowd, get a massy. Why, yes, why? I want one. Yeah, anyway, you want him idea, 100. I do two, a best one or two or three. You know, better 100. I was here 4 way yara what's so much cut down and I want to na post on a bill 100 posts 50 posts yes poor yaw light posts ibino yet what was one makuma could be 50 100 down it's almost kwasana ya na omugari omunso ni ade ka mo na we say no e de omuti ankwanko ye we no ni kwan so omurem wo ho e na wo makwa akorem a chese wono mo chese Anglo God Ashanti fo na kwan a wono befa so apie no wo mu esi no obaako a yete ne nkesa na wo kenti no adofo emeye wono mo na mpanyimfo no etime mi ekwan mu na ebusuasem we se ho e na nam so Anglo God Ashanti Ghana one at the press release about bonte na omunsam mo kanyina ya o makrucha gu krata so no ene se ensem a ebobo ba no enya de anya sa e na etie te se de binom ekeka no no na wonom e kire se wonom ankasa dwumedie no womo agitomi krata na womo mutufo magudie e wo kwan a emra emma ho kwan galamsefo a wonom akwabo awramu enye obi a na de o makwa akwahye ho wasi wo ma na koye ene kwan no mo fa so koye no so no e kwan no eda so ese ba bia fa koye no oba e hwa na abefa ba na emom ese so ma fa mra kwan so na wura mu ni ntino bambo adwuma yo flo prostifo aye krado wo wontia ne wa obebe bia no kwan no ma so page fi se mra na makwan e na wa borum ti wo ye kronfo kwan bi so enu nti na ma wo mu hu se wonom apia ba bonti fi so mu nim so mo ba e bia prostifo no ebeche wonom na enipa nso kra ya de Anglo God Ashanti wo mu kire se wonom etimi apia ba ya wo mba ye no emra no aso mu a eno nam so nti nye se bia wo mu ye wudifo ana se wonom pese wo mu kunkum ade hye ya wonom wo potam wo na ebi wo makosi kwan na mom wo mu hu se wo mu ba bontinti no wo ka kire wo ma wo mu wo fo mo de se mo te yenka wo mu se kwan ne da ho enti mu mpiem la mo ba prosifo mom e na ebeso mo nti no omo so mo dwo mo manfo ho e kwan yo mo fa so mo koye no sa kwan na da ho nti no ma wo bi nsusu se Anglo God Ashanti wonom eye wudifo ana se bia shubi wo mu tiri mo pese wo mu kum galamsefo no e na wo makotuatua kwan na ehyew ekum mo oda wo nti abusia de wo ho no nti wo mu se media fo no ye hya no so nye se bia de galamsefo no e ka no sa e na etienti yaw de da ho no wo ma na koye wo mu so mo ba prosifo be che wo mu nti na omu hu so mo ba nti omo mla nti kwan ne da ho okay